I think this is Davao. We're fishing. Searching, but if Ano ni siya? Yellow? Punta dito. Tuloy. and then Hindi pa. Kumila. Ito kumila. Kaso ko kumila. Nadia. Kira? ayun na, because okay. Yeah, okay na siya. Nay, napaunta isa ka bukana. Wala. Wala lagi mga kitmon. Kitmon mga per kilo na. Mahal ka. Madam Roldan mag-anak niya. Igor ako nag-direct sa tanan niya. Kana bitang tulo ka book tabak, that's ours, ha? Yes po. Kana mental ang mga anak. Apo, sige. Para pwede lang mag-utang. Apo. Thank you, sir. Oo, nagpa. Sa dili, 20 na lang ako alam. Nakaseparate na siya. People's chairs eh. We can still live safely. When a rocket is shipped, the government transit will be
9 pieces ng mga small. In the face of increasingly widespread fears of COVID-19, goals and General Santos City actions. Accessible by land, water, and air, Jackson is indeed one of the best places to see the Philippines' finest destinations. But before we take you there, please keep this in mind. Hand washing, social distancing, always wear your sceneries, natural and man-made wonders. Walang best.
Tanawa lang ako. Oh.